Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kini girang ba kidai kinong kitkam jong ka steering committee ke Dorbar Kur, ke bala tau hakalai terik unai wing, jong usnam arja katpra, bat mentah hadian cisnam teng, ba kalasong jelang banjuri benia, halor ki bil bala tau dekat Kasihils Autonomous District Council, mentah kalalong ke bala penkre, banya samlem, halor ki babon ki jing ajimon, halor kini ki bil, syak District Council bat ki kur. Kumta banyo ya samlem ye ki jing penkre jong ke kanhon, ban ajimot syak ke HADC. Kani ka kanhon kalarai, ba ka hanyo terek ubnai no pra banwan mentah usnam arja kat khandai, kan lumbiang ye ka jingelang jong Dorbar Kur, bat nakalang kani ka kanhon, kalaya wer ye baro ki kor ke bri hunyo trep, ban pha ye kinong mikmat jongki, syakane ka jingelang sangot nakawai ka kur. Kawai hi ni ka jing ajimot bat ka baladep ru ban penkre, da kani ka steering committee kadai shua tang halor ka klan bill. Ha ka ba kalawan ra ye bon ki jing penkela, ha kani ka bill light no tang nadu ka section 19 to 25, ba ka klem kta tang khandiat ru. Kajing khot jumi ngin penlom ya kajing alang biang hakaju kajaka haka nyotrek kani kesejan bermuara kata nyotrek jonglo pra Disember arzer ka khandai ha Bharat Scout and Guide lalu kopor khat mai baji minister ni khot ya ki nongket kam jong ka kun hi tumtu komingla phat muslim baphin ya pha san mut Tilong ikmat syakti kenang bagi niwak bagi tu hapi kikam keba kum ka steering committee ni lalak ban pendat lingba ka jingat lenti ka jungi menta ka sisna la kalian ka jungi ngilayo ban penkre ia kali baro kawai halor ke bidai lamar ba kalian jo ka district council kala sim kian kong ya ka klan bil tinglaya kawai pokoi ka close ba ngilayo ban ya tensap ia kibi idon kam ban ai jingmut kendiat kenang bapila ban suntu te halor bidi begini jing ai jingmut na gabata kelan bil nilayo ban penbet ke ba kam sebin island hangni damla ban ya bulilut hamrai kai ka bang idon kam keren tolong ba halor ke bidi ba katu ke jing penbet nilai penrung ru hangni ya ki hak definition ya ka mixed marriage ba ya ka personal law bat hal ki beli bat kawai ke benta bat kalong ba halor beli kali kejat lendo kejat sim kaba don kam ban na pensai lendo ayu sim ayu kata ni kawai nangka halor beli pat ba kador ba kur kedega bor kaba hakli tu halor beli ke kamkur kata kemudian is the final authority halor beli ke kamkur Tingin puak ni ai jumut ba ngin puak ba kador ba kur tanlong ksyakti sakho hakabor jung district council gidon kam ya ka district kum ni borom ya ka ba tanlong kum ka registering authority kila don hin turu ka bang ni la snow ya hap jumut ba ke ka ba ka district council kala pen kre ti halor bi di kani nagabta banweng Bantung yorong bakuru kanlong kabor bitang di Dorbar Kur mereka kum ka original bill jong district council kum ba kam bani wa ka approve Watla kani ka kanhon na basdang kala kren ru halor ka jingpen baj ya ka lineage bill ka balawan ra da ka executive committee hakapor bolong CM uba HSLA Henry hakani ka jingkendu bat kinong pathai khobor hakani ka sengipan kala kren betek tang halor ka jingpen kre ba ka jing ajimon halor ka clan bill bat ke jubab halor ke jingkeli ki balawan na ulat ke jela halor ka lineage bill kani ka kanhon ka danru ban jubab syakinong pathai khobor kani aga clause 3 sub clause besar kala lupa have not adopted the personal law of non-custody father or husband as the case may be or personal law of society incompatible with custody personal law and custom kala kerja kau mau ngingin persyak Bat kini kajing terwan ke district council ke keren syafang kajing khang ia ki ban mi thu shu ia ki kentai ki basong kurem bat ki bom dei khasi Henry katba yo semrang bat kisya te hangta to ai wo fil finia perkhat bari basya ten kiti bari ba khang ten kiti bari bom sya ki semrang
Kaba kay kastan kami yung i hangi ba hakani kajat benriu juni kajing sniu kami kadina ka songkha soma ngin ha bani yit yarang jong la ka songkha soma kalong em ka bakantang ni ka don kajing te kajing ko te halor bi dei bat kini ki te ni steering committee namar ba ka district council hadin bagi layu kadong ka jing thok ka jing niru ka ban ba ni along pen kre mentaru wat ha ka bi dei bat ka jing ai jing man ban lo ban ten sat su ha ka ni ka dei ba ka ni ga li chu wat la le kam ban le ya ka amendment le ban review ya ka